Ram tuk thlani khat Melbourne NP buta kania Australia Mizo News Channel clear tu te chibe ule tun tum chu Myanmar ram thunei na sipai na chu ne chungchang kan han thlur bingange tukin Myanmar jinglam dar thungvel khan State Councillor of Myanmar Aung San Suu Kyi le President U Win Mint baka mipui thlan sarkar dinglai NLD shwai tu zongjong chu sipai manin an khom thut mai MP zongjong chu an chen na sipin kwadara da khomin sipain uluk takin an veng ani lungina ero an la khungri lo kan Mizo MP za om takpi Ebenezer Siami po an manjinga atel hethil thleng hi Myanmar khopui thar nipi doa parliament an thut malok dar kara thleng ania mobile phone biak po thelo ani ngal tuna ero mi puitan internet aman theito ani ome a khopui lu chhuana khar ani NLD thupong tu Dr. Myong Yun chuan an mi te hna man mo lo turin le film khur taka danang thlapa che turin thu acha ama po anon lak thuai rin thu soibok Myanmar ram hi mishing makta duai somnga pali chuang lai chen na ania state pasari le region pasari attention ani rampuma in biak po na tam tak ti chani in phone internet a umlo ba ka phone connection po in biak po theilowin signal an block ngala Mytel company internet chau man the ani nu in foreign company ta Telenor chu phalsakle ani mase chanchin bot kan bo sai lai thleng hian mani in a wifi nei de chu social media mangin an labiak po thei lo TV channel dang zong ti top ni in Miawadi TV channel chu thuman mo puan nan sipai ten an mang khopui than kata school kharani mipui an chi aya e in dap kholin an bazar noi ani ber ATM a poisa la chuak tur po anin tlar thui le a bank than khat phei chu mipuin an chim boi lo da wanga khar leilok a omnual Myanmar dan puya hian sipain thunei na pum lum la tur chuan president thupek le ni na hlan angai ti zia ka oma mase president ber mai chu manin IO an mani sipai du zong mi an ruat tamak mai chu temporary president chuan commander in chief min ong line kuta rammo phurna hlanin thuneina apum pek ta mi mai Miawadi TV channel atang chuan tukin daria le achanve atangin sipain kumkhat chung thuneina an lak thu le president tan u min shwe ruat ani thu puan anita state of emergency kumkhat an puan hi po se thelo ti omlo wangin engchen nge sipain thuneina an chelang ti soimai harsa takani sipai TV channel Miawadi thupuan tlang puide chu November ni riat in thana vote ti chingpenani in thlan result du lo nuai tam tak nuarin kongan zo election commission le sarkar ding line vote enon reman ti lo rel hun son dilnan pomlo ramle nam atike chethei remna le muanna akhoi boi thei awang te in sipai chuan ma ala ani ti te atel Biden apo National Security Advisor Jake Sullivan chuan thil omdan kim changa shila thinrim takin sipai te an hnung tol lo ani chuan action kan la ang mipuitan remna le muanna kan du puya democracy tlan tling an nei thei nan kan be zelang ti in thu chu an siam Britain Prime Minister Boris Johnson po in a Twittera thuchwa siamin Aung San Suu Kyi le athopui sarkar mi poimo tamtak hrenan ni chu adem tak zeta mi puitan sarkar tura an thlan NLD mi le sa te chhawat turin a phut thu atarlang hetianga sipain thuneina an pong lak hi Australia sarkar po abarakhai le a Myanmar mi puite kan din pui chewa pisu chi le president baka an thopui te chu chhawat turin kan phut ani ti in an thu an chwa ve bok heti lai hian China chu langoi tlat thung sanga zakwa somruk pahni khan general niwina one party system man tum awang khan sanga zakwa somli pasari dan pui khathia ani a
riat kum khan multi-party democracy system a kaltum ani ta ka wangin sanga zakwa somsari pali dan pui chu thria ani le ani kumsang ni pariat dan pui hi sipei du zong le depde the angbera doan su chi lal thei lo dan in jeb bok federal system kong hong lo le a engama ma a sipain za asi somni panga an nei sa theina dan hi ani a chu dan hum him le zom chuan lamin thuneina an lata ni in anin soi engthil nge ron thleng zelang sipai hi an lungrual tak tak angem mipui thenrim so sang hi a hlo omangem helpol tranwal tumte hi an pui thlen angem ilo thlir zelang relote chanchen thar ron pon lewat kan tum don nia Australia Mizo News and pui buta